Cho une đều tu đều phải mà tu ni voltage banta sekali tu AC tu sekali AC tu balong ba kadar kum tu di AC ni voltage thermometer multimeter ni ki ang ni de ang ki multimeter tu deu DC o banta sekali tu sekali tu pan uni deu DC DC par ne batas ya ki battery DC into direct current isi pan isi de full form om na cham da isi direct current bat ka tu DC de direct current ki dan ki ban ruspa current arspa ki dan ki arpho ki dan ki hapok jong bitri bah po a khat khandai khat lai khat e hopta sone bitri pat hapok jong hapok chi spa tam de kan ne bitri hapok ruspa tam pat de hopta sone dan bitri jong tut DC meta tu pat batas ni pan tu tas light tu dari DC Kita kayak gitu kan? DC Tu ka 200 multimeter. Kini pat gadan ni di nama tahu ni rice cooker bentas rice cooker baru rice cooker nang ta baru electric kettle ki istri ki light tu ni Oke nota. ki waya Itu HFE unit ki wayar bentas wayar badang im ne. oh ni ki nyam tu ni Tutum deh. Ini 4 milimeter. milimeter Ini kini voltage ni nama ta kalai Ha. kini nama ta kani kadisi pat nama ta kani bayu i ni bethak ni direct ni dan ni nama ta ka bitri Okey. kani ke sign nama ta resistan ni ngasih resistan resistan de kum ke di kum tu Tu buffalo current. flow ko current Buffalo bat ka ba opposition current kan. Kebayan kat current. Ka ba flow current hap thau. ha Ka ba la flow current am ka la khai current hap thau ko tu. La flow current. Te la thau dah. tikin sign Ni sebab dia sepang. okay pili ban bu ahau ne de ban bu ne pili ban bu ahau ne bathak ne vi ni balang kum ni tu batu bat ahau ne pili bu tu de ban bu ahau ne bat kwa tas ka iru fiap le pat ni tang tai te ne ki ang multimeter te ne ki ang la ban ong ki khat ni la ban ong dice ne ta ki ang pe tu ngale penting ni pe pak ke xin ma pak tu komut ba balong xin ma pak tu de balong tu pak tu de balong